ฮัลโหลจิงกับพาตัวนี้ส่งประเทศจาลิน outreach จีดิงิน ready กับฮิกิตาอินเฮจูโฮฮีกับเทลปูดิงโฮฮีตัวนี้ฮีกำเลงะกับจีดิงฮีมาสมนายาจูกับปูกับปะ headhunter สันฮีอินตัวนี้ฮีประเทศคริสตาในลุนซาลาตัวนี้ฮี soul hunter กับฮิตาตัวนี้หิมเลทัลวังกับปุ๊บไอวังอินฮิจีประเทศทั่วหอยหิมเลทัลสังหิมโจกับปุ๊บฮิจหอยก็กับดิ้งฮิจหอยเก็บปิดอินเทนจหอยอินซิมว่าประเทศนึงนายอินปอดหอยกินเนบนายอินจุดเองเลยจหอยโจนตัวโรมันซีไออินจหอย chance opportunity akim mo ahi le ki haulim pi ji introduction ta bangai abuk hi ti hoi ki se ji abuk hi introduce ki bol ji ten relevant ti le am ho to mo hin dan ti ta te mo lungel dung zu ya hil na hi explain ho jong ki bol ji hi in ni ti chu ki man cha ji da ni le chen track sa chum chum amen ki chat na ai lo le drugs ai lo le hi ti chu chum chum mai hi na cho hi ki ji hi in track so hi amho mi lung zu ya chu ki pi ji hi in he ti chu ai he ti hi ki bole hi ni chan ge ya effective ding ham mai lo le i chan ge hong ni diam ti chu ke point ai wangin one thing I am very sure til khat wang chu ai pi ham confident kan ni na he chu pi ham ti le pathenin ai ngai lu in chu teng le pathenin mi hing zo si jong hi angai lu na atisana cho do hi ama wan a het nai lo thu hi he chi chamlat na thu chi ki pa na thu pha cho ka pu hi in hoilai mu na koi to ka ki mu pi ding ham jong chu ka he di po he jong le pathinin angai cho ko ma e pui lu na tu ni ka vai kun nei hi thagawa gal zo na len ta hum ding hi ka ki ne min chu teng le he chi chu ni chi ta san na chu ka nei chu teng le pathinin ei sol na vanui gamtina achivin lang ke pana thu pha ga hil hangon ti hi ya chu tu nya hi pathin thu sa pathin thu ei pi dung zui ka vai kon ding hi in pathinin na in po thi ti ang ka ki ne me tu hin ready ka hi ta in pathin missionary hoi hi tang lawa nen tau pi ding hi ka dei na hi aje chu ta san na thu hong ki ti ngai le hindu ai lo le buddhist sai lo za dang hoi hi a strong ma ben aji chu mo hi culture tradition ho to jong hin he dai ki zu ya hi a religion hi a hin ho to na ki ma na hin ya cho ma ho hi pathin thu ai lo wai le a mo hong ki hial diu hi ha sa jing hi ai wanga pathin thu hi him tu cham jam sang a him zo hi tia ki se hi in he chi pathin thu ta ngai lu na chu alung sung wa lu ting le he chi boundary so he chi ho chen atu bang zo lo he chana chu pathin thu hi ha ne hin ya chu pathin man cha ai lo le pathin thu chu ai a uma so ting le pathin thu chu alung sung wa a hong ga do na dinga he i tau jing dio ai in ting le missionary ho a dinga han san na jong nga yin chu ting le pha jong hi tam ta jong ki mo ji lo hi ya chu thil dang tam ta ga sia thil dang tam ta ga bol sa nga chu addi cha lung thim wa angai cha to ki to a chu thu chang khat chang ni jong le i sei do thei chu a thu pi ma hi chu a ki sei do thei dinga chu chi na angai in chi na jong ka ngai chau ne he ti in pi jong le cho i bol ko hi tau na i kha sam lo dio tau na ha ta pathin na to na hi thanom ta e pan jing ju de sa na kan bol hi to hin ka ki wong pung som long thing de ta in pung som ma sang ai ki pat do te din ka ti hin ka chi na video ho chom rong ai ma le kan ka tu ni hi ki pa me tu ne hin pathin sa ta pathinin ai hin puya pathin thunu ya ka chi a chu ti la pathin thil bol thei na lo pi ta he ka ga te a chu tin le witness ka bol ding ta
kacita Maya permission ko shakti kita dekhe ko anta yo जीवन को लागि मात्रै होइन अर्को जीवन को लागि पनि यता लेखेको यो पढिनुस् मेरो मणिपुरबाट आएको तपाईको यसमा चाहिँ म अर्को चाहिँ के पनि दिनु सक्दैन तर यो चाहिँ परमेश्वरको प्रेम परमेश्वरको यो बाइबल दुईटा कथा हो यो चाहिँ जोन गोस्पेल जोन र यसमा चाहिँ परमेश्वरको माया परमेश्वरको प्रेम पाउँछ अन्त परमेश्वरको मिरेकल्स अचानकको कामहरू पाउँछ अन्त यसको कथामा यसको बुकमा चाहिँ के भन्छ हिलिङ चङ्गाई पनि पाउँछ यो चाहिँ पढेर तपाईको शान्ति आउँछ यो शान्ति आउँछ अन्त बेला बेला कोही मान्छेहरू चाहिँ सुत्ने निन्द्रा पनि आउँदैन त्यति टाइममा पनि यो पढेर शान्ति पाउँछ यो म मणिपुरबाट आएको अन्त यो ठाउँमा पनि दुईटा भयो यो अब चाहिँ दुईटा भयो अन्त अगाडिमा के पनि दिनु भएको छैन तपाईँ हामी आएर खानी पिउने मात्रैमा आयो अहिले चाहिँ अब चाहिँ यो परमेश्वरको सुसमाचार लिएर तपाईहरुकोमा दिनुको लागि आयो यो म दिन्छु तपाई पनि पढिनुस् मेरो भाइ मणिपुर भाइले दिनु भएको पढ्नु पर्छ हाम्रो भाइले राम्रो सुसमाचारको किताबलाई द बुक अफ जोनबाट योहन्नाको किताबको जुन टिप्पणी लेखेका छौं त्यसलाई दिँदै हुनुहुन्छ हाम्रो मणिपुरी जेठ दाजु उहाँको नाम चाहिँ धनबहादुर छेत्री भट्टराई उहाँले चाहिँ यो कुनै नराम्रो कामको लागि न तर सुसमाचार पनि राम्रो अर्थात् पढ्नु उहाँ चाहिँ पछि नै आफ्नो गाउँमा गएर यो चाहिँ आफ्नो प्रोजेक्ट बनाएर हेर्नको निम्ति भाइले यो थुप्रो काम गरिरहनु भएको छ भन्दै धन्यवाद चाहन्छु तपाईहरुले यो गर्नु भएको अनि हाम्रो बिचमा दाजु पनि हुनु भाइ हाम्रो भाइ हुन्छ भाइलाई दिन्छु यो चाहिँ उद्धारको ध्वनि पनि हो अनि यो चाहिँ एउटा मुक्तिको बाटोको विषयमा हामी यो कुरालाई बाँटिरहेका छौँ हुन्छ त्यसो भने तपाईहरुबाट दिदा कोठा चाहिँ बाइबलबाट निकाल्यो अनि यो चाहिँ जोन र रोमन्स हो यो पढेर अन्त यो भित्रमा परमेश्वरको प्रेमहरू यो परमेश्वरको प्रेमहरू अन्त परमेश्वरको चङ्गाईहरू पाउँछ अन्त बेला बेला बिमार हुँदा बेला बेला निन्द्रा रातमा पनि निन्द्रा लागेन त्यसको टाइममा पनि पढिनुहोस् प्रभुले तपाईको लाइफमा ठुलो काम गर्छ आशीर्वाद ब्लेसिङ चाहिँ preaching kachina hone ye chi pastor amos gurung hin ama hen hete ahi village la hawa ai puya ai pui hoya as you can jong gospel track ho ka pu ya ja explain ho ka bolji hona hete ahi aki man cha ani jo ka pi ji ani gospel zone to roman sein ka pi ji hona explain ka bolji ani but hiện ngay lụt này à thu pi ma hello khát đến hiện hiện đã hiện khu ông cái hiểu đi pi ham thanh tại hiện cái bom tại hiện cái này missionary khát đỉnh vang vang này chỉ kia là cái pan à hi lâu đi này à chỉ pi ham tại này hi tao bằng cái pan à chú pi cái này ham đi này but hiện này ai sol này ai hồn pi in chú tin này ai cái thu pi in he chi ekipa na chu vana vantil ho van mi te jong a he na ina to chu he na ekipa pi ho hin so ji gela le thanu mai na ki pam ta hin he te pathin mina ki vai kun ho jong he aga su te ding he ekinep na le he ta na hin ti ji chun ta na jong pon tho ta ne hin dal jing ding vin pakai mini kain ti mu ve in cái phần lệ dùng thả biển chế là đồ ăn đình cái
chol ting ai tai ni la ting le den tama nai thai khat hi ka visit wa hi in ka family over ka chi deu ka gi deu se ting le jing Sunday ni in khong che khot ban pai pai hi Song